Jel vidite ozbiljnu facu? Nemojte gledati podotnjake. Facu gledate ozbiljno. Jučer sam, naravno, viću na Facebooku, sve pizdarije tu do završaja, čitao o već tradicionalnom smaku svijeta i ove godine. I šta? Kaže lik kako nećemo doživjeti sljedeću godinu, znači u 12. mjesecu to kreće. Da će se digni vulkani, tsunami, potresi i ostale gluposti, jel, ono što ide uz to sve na krasija, ja se čisto zabrinem. A sad vi ne bi se zabrinuli, jel? I to mi stavi na Facebooku, budale. Ali dobro. I ja to ko budala pročitam. Što da kažem? No dobro. U svemu tome, jel, kaže da će se promijeniti polovi. I sad ja razmišljam. Da li to znači pomicanje zemljine? Da li to znači da će Hrvatska završiti u Njemačkoj? Tamo smo već domaći, jel? A onda bi Švicarska mogla završiti u Hrvatskoj. Sad razmišljam, vi koji stavljate pare u Švicarskoj, spizdit će vam Švicarsku odmah, prema tome. Samo vi stavljajte. Ako Švicarska završi u Hrvatskoj, gotovo vam je. Nema više para. To će sve pokupiti. To vam je valjda geografski, znate. Hrvatska, pa onda, ako dođeš tu, gotovo si. Dobro, i na kraju svega toga, cijelog tog članka koji sam ja čitao, stoji, zamislite, koji kreten od novinara navuka me da čitam glupi članak i na kraju članka napisao da je tip koji predviđa taj smak svijeta, ovo mu je već 4. godina. 4. put da predviđa. I mediji o tome pričaju. Bog te mazo. Evo, pa sam razmislio. Ja u 5. mjesec imam izložbu u Splitu. Dođite svi masovno, ja ću doniti 2-3 vreće fažola. Pa ćemo se gađat fažolom. I ja ću nakon toga, ovisno o gađanju fažola, ću vam predvidjeti koliko će zemlja još trajati. Znači, kad će biti smak svijeta. Eto. Mogu i novinari doći, da pače. Mi ćemo se gađat. Najviše ćemo novinare gađat, jer će oni o tome mora pisat. Poginili na radnom zadatku i tako to. A ovoga što je napisao tog novinara, ja ne znam šta bi mu radio. Ali ja stvarno ne znam šta bi mu radio. Eto. Šta bi mu radio? Ima li ko kufere? Da posudi. Hoće se treba putovati? Idem, čao. Hajbo.